Hagati muri iki cyumweru dusoza, uwitwa Sir Michael Fallon yahagaritse imirimo ye nk'umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo muri leta y'Ubwongereza. Uyu munsi akazi ke kafashwe na Gavin Williamson. Impamvu: mu mwaka wa 2002 habaye ibirori by'ishyaka ry'abakonservateur mu Bwongereza. Muri ibyo birori, ku meza bafata ibyo kurya, Sir Michael Fallon yari yicaranye n'umunyamakurukazi Julia Brewer. Bari ku meza, Sir Michael Fallon yanyuzagamo agakora ku ivi ry'uwo munyamakurukazi, akabikora mu buryo busa n'ubumuhamagarira gukorana nawe imibonano mpuzabitsina, ariko umukobwa amwereka ko ibyo bidashoboka ndetse ko ari ukumuhohotera. Kuva icyo gihe inkuru nyinshi zaravuzwe ko muri leta y'Ubwongereza hari abanyapolitike bagiye bahohotera mu buryo bushingiye ku gitsina abari n'abategarugori. Mu buryo bufitanye isano n'iki kibazo, ku wa gatatu w'iki cyumweru, mw'ibaruwa isezera ku kazi, Sir Michael Fallon yaragize ati: mu minsi yashize hari ibirego byinshi byagiye bishyirwa ku bagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, bimwe binarebana n'imyitwarire yanjye yo mu gihe cyashize. Bimwe muri ibyo birego byari ibinyoma, ariko ndemera ko mu gihe cyashize nagize imyitwarire iri munsi y'ikwiye ingabo zacu mpagarariye. Natekereje cyane ku buremere bw'umwanya mfite, none mfashe icyemezo cyo kwegura ku mirimo yo kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo. Birashoboka ko hari igihe tutari kuba tuvuga iyi nkuru iyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka Madame Rose McGowan atemerera isi yose ko yafashwe ku ngufu mu mwaka w'1997 akabikorerwa n'umwe mu bagabo bakomeye mu gutunganya sinema muri iyi si. Rose McGowan ni umukinnyi ukomeye wa sinema. Yakinnye muri sinema zamenyekanye cyane nk'iyitwa Break the Rules n'izindi nyinshi. Niwandika muri internet ijambo sexual harassment, mu mirongo y'imbere y'igisubizo internet iri buguhe harazamo Harvey Weinstein. Iri ni izina ry'umuntu. Niba ujya ureba filme ukabona hari izijya gutangira bakakwereka icyitwa Miramax, buri gihe n'ujya ukibona ujya uhita utekereza kuri Harvey Weinstein. Miramax ni ikigo mpuzamahanga gitunganya kikanakwirakwiza filme ku rwego rw'isi. Cyashinzwe mu 1979, gishingwa na Bob Weinstein afatanije na mukuru we Harvey Weinstein. Harvey Weinstein niwe zingiro ry'iki kigo mu isi. Gusa uyu munsi yamaze no kuba izingiro ry'amakuru yose avuga ku bikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina mu gace kitwa Hollywood, gatuyemo ibyamamare bya sinema, kakabarizwamo n'amazu yose akomeye atunganya sinema mu isi. Dore uko byose byagenze intambwe ku yindi kugira ngo uyu munsi izina ry'uyu muherwe riba ari ikindi gisobanuro cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu isi. Ku wa kane ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka, ikinyamakuru The New York Times cyanditse inkuru yavugaga ku binyacumi by'ibirego birebana no guhohotera no gufata ku ngufu abakinnyikazi ba filme byashyirwaga ku muherwe utunganya amafilme Harvey Weinstein. Yashinjwaga kwitwaza umwanya afite wo gutunganya sinema no kumenyekanisha abazikina, agakorera ihohotera rishingiye ku gitsina abategarugori bazikina. Iyi nkuru ivuga ko bwana Weinstein yasabye bamwe muri aba bategarugori kuryamana nawe ku ngurane yo kubateza imbere no kubamenyekanisha mu mwuga wo gukina sinema. Ku wa gatanu ku itariki ya 6 z'ukwa 10 2017, kompanyi ya Harvey Weinstein yavuze ko iha agaciro ibyo birego byose ndetse ko igiye gutangira amaperereza. Ku wa gatandatu ku itariki ya 7, Madame Lisa Bloom wunganiraga Harvey Weinstein mu mategeko yeguye ku mirimo ye kubera ibi bibazo. Ku cyumweru ku itariki ya 8, Weinstein Company yirukanye Harvey Weinstein ari we nyirayo kuko ibyo ashinjwa byangiza isura y'iki kigo gikomeye mu gutunganya no kumenyekanisha sinema mu isi. Ku wa mbere ku itariki ya 9 z'ukwa 10, umukinnyikazi wa sinema w'umwongereza Romora Garai yabwiye The Guardian ko yumva yahohotewe na Harvey Weinstein ubwo yamukoreshaga igerageza ryo kumwemerera gukina filme ya BBC yitwa The Hour. Nk'abandi bategarugori bose bo muri uyu mwuga, nanjye nakoreshejwe igeragezwa na Harvey Weinstein, aho ari we wenyine wavugaga ijambo rya nyuma. Nagombye kumusanga mu cyumba cye muri hoteli Londres, aho yaje kunkingurira yambaye imyambaro bambara mu cyumba cyo kuraramo gusa. Nari mfite imyaka 18, ariko numvise mohotewe, byangumye mu mutwe kugeza n'ubu. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 kandi, Meryl Streep ndetse na Dame Judi Dench nabo biyongereye ku rutonde rw'abategarugori bavuga ko bemerewe gukina filme bakinnyemo nyuma yo gukorerwa ibikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina na Harvey Weinstein. Ku itariki ya 10 z'ukwa 10, ikinyamakuru The New Yorker
cyatangaje urutonde rw'abandi bategarugori 13 bavuga ko bahohotewe na Weinstein, barimo 3 bavuga ko yabafashe ku ngufu. Asia Argento na mugenzi we Lucia Stoller nibo bemeje ko bwana Weinstein yakoranye nabo ibikorwa byo guhuza ibitsina mu buryo butumvikanyweho. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mbere y'uko uyu munsi urangira, Gwyneth Paltrow na Angelina Jolie nabo biyongereye ku rutonde. Uyu wari ubaye umunsi wa 5 ikirego cya mbere gisohotse. Abashinja Harvey Weinstein kubakorera ihohotera rishingiye ku gitsina mu myaka itandukanye bo bari bamaze kuba 20. Aho byari bigeze, Barack Obama yahise abwira isi yose icyo atekereza kuri iki kibazo. Njyewe na Michelle twatewe uburakari bwinshi n'izi nkuru zivuga kuri Harvey Weinstein. Umugabo wese usuzugura abategarugori muri ubu buryo aba akwiye kubiryozwa hatarebwe ku butunzi cyangwa umwanya afite. Dukwiye gushimira abategarugori bose bateye intambwe bakavuga izi nkuru z'akababaro. Twese dukwiye kubaka umuco wo guha ingufu abakobwa bacu no kwigisha abahungu bacu kubaha abategarugori kugira ngo twirinde ibibazo nk'ibi mu gihe kizaza. Kuri uwo munsi umugore wa Harvey Weinstein yahise avuga ko avuye mu rugo kuko atagishaka kubana n'uyu mugabo. Icyari kimuhangayikishije n'abana be. Bwarakeye ku itariki ya 11 z'ukwa 10 muri uyu mwaka, ikigo mpuzamahanga cy'Abongereza gishinzwe guteza imbere ibirebana na sinema cyitwa BAFTA gihagarika ku mugaragaro ubunyamuryango bwa Harvey Weinstein muri icyo kigo. Kuri iyi tariki kandi bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza basabye ko bwana Weinstein yamburwa imidari y'ishimwe yahawe nk'umuntu wakoze bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa mu karere Ubwongereza buherereyemo. Ni umudari witwa Commander of Most Excellent Order of the British Empire CBE. Minisitiri w'intebe Madame Theresa May avuga ko kwambura uyu mudari bitari mu nshingano z'ibiro bye Downing Street. Uwo munsi mbere y'uko bwira, Madame Cara Delevingne nawe yahise avuga ko Harvey Weinstein yagerageje kumusambanya batabyumvikanyeho. Abategura iserukiramuco mpuzamahanga ritanga ibihembo muri sinema Festival de Cannes bahise bavuga ko noneho nabo bahangayikishijwe n'aya makuru yose arimo kujya hanze buri masaha 28. Ku munsi wakurikiyeho, abategura ibihembo biruta ibindi muri sinema Academy of Motion Picture Arts and Sciences aribo batanga Oscar bahise bahamagaza inama yihuta bavuga ko amakuru yose arimo kuvuga kuri Weinstein Harvey ateye ubwoba. Nk'aho ibi bidahagije, mu munsi umwe Madame Rose McGowan wavuzwe bwa mbere n'ikinyamakuru The New York Times ko yahohotewe yemeje aya makuru ku rubuga rwa Twitter. Yemeza ko mu 1997 Harvey Weinstein yamufashe ku ngufu. Abakinnyi batandukanye ba sinema bakoranye na Harvey bahise batangira kwandika ku mbuga zihuriraho abantu benshi bandika icyo batekereza kuri ibi birego. Umwe muri bo yitwa Ben Affleck, yakoranye cyane na Harvey Weinstein. Yihutiye kwandika kuri Facebook ati: mbabajwe kandi ndakajwe cyane no kuba umuntu twakoranye yarakoresheje umwanya afite agatinyuka gutera ubwoba no guhohotera abategarugori mu gihe cy'imyaka ibarirwa mu binyacumi. Ibi ni ibintu bidashobora kwihanganirwa. Nyamara birasa naho yabyihanganiye, kuko nyuma y'aya magambo uwavuze ko yahohotewe yahise avuga ko uyu Ben Affleck aya makuru yose yarayazi kuva bigitangira. Avuga ko benshi mu bakina sinema mu gace ka Hollywood ibi byose bari babizi kuva bigitangira. Kuri we bose nababeshyi. Yashinje inzu ikomeye mu gutunganya sinema Amazon Studios kuba mu 1997 yarahagaritse imishinga ye yose ubwo yaratangiye kuvuga ko yafashwe ku ngufu n'umwe mu bantu bakomeye mu gukora sinema muri iyi si. Yashinje Twitter kuba yarafunze konte ya Twitter mu gihe cy'amasaha 12 ubwo yageragezaga kuyandikaho ibyamubayeho. Ku itariki ya 13 ibirego n'ibyemezo kuri iki kibazo bisa n'ibyafashe akaruhuko, ariko ku itariki ya 14 mu gitondo Academy of Motion Picture Arts and Sciences aribo batanga ibihembo bya Oscar bafashe icyemezo cyo kwirukana Harvey Weinstein. Ibiri kuba ni ikibazo gikomeye cyane. Iki kibazo ntabwo kigomba gusanishwa n'umuryango wacu. Uwo munsi butarira, umukinnyikazi wa sinema Alice Evans yabwiye Radio 5 ko Harvey Weinstein yigeze kumubwira amagambo yerekeza ku kumusaba kuryamana nawe. Kuri uwo munsi Madame Kate Winslet wakinnye ari Rosa muri Titanic yabwiye Los Angeles Times ko mu 2009 ubwo yatwaraga igihembo cya Oscar yanze gushimira Harvey Weinstein wamufashije akabikora ku bushake kandi yari yabisabwe. Uwo munsi warije, ariko bukeye ku itariki ya 15 z'ukwa 10 muri uyu mwaka, umukinnyikazi wa filime w'umwongereza Lizette Anthony yahise abwira ibitangazamakuru ko mu myaka ya za 80 Harvey Weinstein yamufashe ku ngufu i Londres mu Bwongereza.
Kuri iyi tariki hari ku cyumweru ku wa mbere mu gitondo ku itariki ya 16 ishyirahamwe ry'abatunganya sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryavuze ko ryirukanye Harvey Weinstein. Uwo munsi utararangira, umukinnyi wa filime w'umunyakanada Lauren Holly yabwiye itangazamakuru ko mu myaka ya za 90 Harvey Weinstein yamusabye kumukorakora. Kuri uwo munsi umufaransa wahoze ari umushoferi wa Harvey Weinstein, Michel Chemloul, yavuze uburyo yajyaga atwara mu modoka abari n'abategarugori bakina filime abashyiriye Weinstein bakagenda barira mu modoka kubera ihohoterwa bakorerwaga. One day during July 2013, after the dinner, he told me we go back to the hotel. Umunsi umwe mu kwezi kwa karindwi mu mwaka 2013 yansabye kumujyana kuri hoteli yabagamo nyuma yo gufata ifunguro rya nimugoroba. Turi mu nzira tugenda yansabye guhagarika imodoka maze ampereza telefone ngo mvugane n'abakobwa babiri yari ahamagaye. Nyuma yo kuvugana nabo yambwiye ko tugomba kujya kubazana. Tugeze aho batubwiye dusanga ntabahari. Yahise agira umujinya mwinshi, aramfata nkanda isura, amenera rinete ndetse amvuna intoki. Nahise mujyana kuri hoteli ariko akomeza kunsaba gusubira hanze kumuzanira abo bakobwa. Nahise mubwira ko ntagikeneye gukorana nawe. Because no girls, and they bring him back to his hotel, and he continue go back and bring me these girls and come here. I said, you are definitely sick. I stopped to work with you. Bwarakeye ku itariki ya 17 z'ukwa 10 muri uyu mwaka, umukinnyi wakinnye ari Cersei Lannister muri Game of Thrones, Madame Lina Headey, nawe yiyongera ku rutonde rw'abandi. Yanditse kuri Twitter ko Harvey Weinstein yigeze kumusaba ko baryamana, maze abimwangiye agira umujinya mwinshi cyane, amubwira amagambo mabi ndetse amubuza kuzagira undi muntu n'umwe abibwira. Kuri iyi tariki nibwo Harvey Weinstein yahise yegura mu nama y'ubutegetsi y'ikigo cye. Ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 18, umukinnyi Channing Tatum yahagaritse umushinga wo gutunganya filime yakoranaga na Harvey Weinstein ivuga ku ihohotera rishingiye ku gitsina rikorerwa abana. Kuri uwo munsi kaminuza ya Harvard yahise yambura Weinstein umudari wiswe Dubois yamuhaye mu 2014 kubwo kugira uruhare mu guteza imbere umuco w'abanyamerika bafite inkomoko muri Afurika. Uyu munsi bwarije buracya, maze ku itariki ya 19 hakurikiraho umunyakenyakazi Lupita Nyong'o yabwiye The New York Times ko Weinstein yigeze kumushuka amujyana mu cyumba cye ubwo yarakira umunyeshuri wiga ibyo gukina sinema. Kuri uyu munsi igipolisi muri Los Angeles cyemeje amakuru y'uko kigeze guhata ibibazo umugore wavugaga ko yafashwe ku ngufu na Harvey Weinstein mu 2013. Abakozi ba kompanyi ya Weinstein nabo uwo munsi bahise bandika ibaruwa ifunguye basaba ko bakurwa mu masezerano ababuza gutanga amakuru y'ibanga ku kigo bakorera kugira ngo bavuge ibyo bazi ku mukoresha wabo. Ku itariki ya 20, ya 21 na 22 bisa naho habaye ikiruhuko muri iki kibazo, maze mu gitondo cyo ku itariki ya 23 z'ukwa 10 Zelda Perkins, umwongereza wahoze ari umunyamabanga wa Harvey Weinstein, avuga ko yishyuwe $125 by'amadolari kugira ngo aceceke ntazigera avuga ibyazi ku myitwarire y'umukoresha we n'abakinnyikazi ba filime. Ku itariki ya 24, umukinnyikazi wa sinema Bright Marling yanditse muri The Atlantic ko Harvey Weinstein yigeze kumusaba ko bajyana mu cyumba cy'ubwogero. Ku itariki ya 25, uwahoze akorana na Harvey mu nzu itunganya sinema Madame Mimi Haley yavuze ko we yafashwe ku ngufu na Harvey mu 2006. Mbere y'uko uyu munsi urangira, Dominic Huet nawe yiyongereye ku rutonde rw'abafashwe ku ngufu na Harvey Weinstein. Natasha Malti, umukinnyikazi w'umunyanorvege, we yarindiriye ko bucya, maze mu gitondo cyo ku itariki ya 26 abaribwa avuga ko Weinstein yamuhohoteye muri hoteli Londres mu Bwongereza. Annabella Sciorra wakinnye muri filime yitwa Soprano nawe yiyongereye ku rutonde kuri iyi ngingo mbere y'uko bwira, avuga ko Harvey yamuhohoteye mu 1992. Muri iki cyumweru ku itariki ya 28, Daryl Hannah nawe yagiye ku rutonde rw'abandi, avuga ko Weinstein yagerageje kumuhohotera ubwo bari mu bikorwa byo kumenyekanisha filime Kill Bill. Nk'uko ushobora kubitekereza, ibi byose Harvey Weinstein arabihakana. Ukwezi kwa 10 gusa n'ukwabaye uko gushyira ahagaragara abantu bose bakora mu byo gutunganya sinema ku rwego mpuzamahanga bigeze kwitwaza imyanya n'ubushobozi bafite bagakorera ihohotera rishingiye ku gitsina abo bakoresha nk'uko babishinjwa kugeza ubu. Mu bakekwa harimo bwana Kevin Spacey
polisi Frank Underwood mu bantu barebye House of Cards. Umwe mu bamushinja ni umugabo witwa Anthony Rapp. Ashinja Kevin cyangwa se Frank Underwood kugerageza kumusambanya ubwo yari afite imyaka 14, ni mu myaka 30 ishize. Kubera iki kibazo uyu munsi ku mbuga zihuriraho abantu benshi hamaze guhimbwa ijambo rimwe abategarugori bashobora gukoresha bakarihuriraho igihe bashaka gutanga amakuru waba yarigeze kubahohotera yitwaje umwanya afite. Abakoresha izi mbuga bita mwene iri jambo hashtag. Iyo hashtag ni #MeToo cyangwa se nanjye nuko ubihize.